Yes, reka tubifurize ibihe byiza, reka tubifurize ibihe byiza mwebwe mudutega amatwi aho muherereye hose, yaba abari muri aka karere ka Afrika burasirazuba, yaba abari ahandi hose hirya no hino ku isi. By'umwihariko turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu ngingo z'amakuru n'ibiganiro tuba tugomba kugenda twibandaho. Nshuti bavandimwe, ngira ngo tuba tugarutse nk'ibisanzwe mu makuru yacu. Ni amakuru mu by'ukuri abagaruka ku bijyanye na politike y'akarere ka Afrika burasirazuba, ariko by'umwihariko tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tureba ngo bihagaze bite mu makuru menshi akomeje kugenda aturuka muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni ibibazo bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Uvira, ariko kugeza n'aya masaha ibintu biracyakomeje gukara ndetse no gukarata, by'umwihariko ku mutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Bidatinze rero reka twebwe duhere kuri aka kantu, dutega amatwi tubanze twumve ngo bihagaze bite. Uyu nguyu ni umugabo w'incabwenge muri politike y'u Burundi, ndetse njye mu mboni zanjye, sinzi wenda n'abaduteza amatwi aho muherereye niba mubibona, aba nibo bagabo igihugu cy'u Burundi gikeneye. Ni abagabo mu by'ukuri w'incabwenge, kuko mubyibuke neza yuko uyu mugabo witwa Faustin Ndikumana mu minsi yashize yigeze no guterana amagambo na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nyamuneka ni umugabo w'umuhanga. Mubanze mwumva aka kantu ndetse n'ibyo akomeza kugenda avuga, kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu kandi kigende neza. Tubibise nuko ibintu gushika byatumye umupaka w'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugagwa. Iyo ni ingaruka ya mbere iciba ku mbuga z'umutekano. Leta ivuga ati tukinge umutekano w'igihugu cacu, ibikorwa muri Kongo ntibize ngo vyimukire ino. Ni ibintu vyumvikana mu gihugu cyavuga ati dukinge umutekano ku mbibe, n'imbibe gashobora rimwe kugagwa. Nicyo gituma rero turiko turaba ku migenderanire y'ibihugu ingene tubyifatamwo, utegereza gukoresha ubwenge bwinshi cyane n'ugushishoza bikomeye n'ubwitonzi. Kuko 60% y'ibidandazwa binjira mu Burundi importation bica kw'irya soko yo kuhanda. Abo rero binjira abakongomane baje gusoma ibintu bakazana amadovize bakashyira ku isoko, ayo mafaranga yose baje gufasha. Nubwo bwose ubutegetsi bwa Gitega butari kumva neza aho M23 yabakoze cyangwa se umwotso ukomeye cyane izi nyeshyamba zabakoze, ariko bamwe mu ncabwenge ziri muri politike y'u Burundi mu by'ukuri bo bagenda babyumva. Uyu ni umusenateri, ni umusenateri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo arimo aragenda agarukaho nibyo benshi mu basesenguzi barimo baragenda bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yakirengagije ibituma mu by'ukuri atavuga rumwe n'izi nyeshyamba za M23, nubwo bwose binagayitse. Izi saha kuba yajya kwicarana n'inyeshyamba kandi mu bihe bitandukanye, ngira ngo sinzi hari imbwirwaruhame zikomeye cyane aho bita Reverien Ndikuriyo. Uyu nguyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ndetse akaba n'umusenateri muri iki gihugu cy'u Burundi. Niwe wavuze ati tuzakoresha intwaro zacu zose, indege mu kirere, amato mu mazi, imbunda ku butaka. Ntago M23 zigera isatira umujyi wa Uvira. Ariko bizi saha ibyo yavuze bigaragara yuko ahubwo ngira ngo yararimo arahanura, kuko M23 ubizi saha isa naho yabegereye mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero we aragira ati Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yirengagiza ibyo ari byo byose bishobora kuba byamuteranya n'izi nyeshyamba cyangwa se n'aba barwanyi ba M23, bakagerageza uburyo baganira ku bw'ineza y'igihugu. Uyu aravuga ati 60% y'ibicuruzwa byose twakiraga byaturukaga ku butaka bwa Kongo byinjire ku mupaka wa Kavimvira uturutse mu gihugu cya Kongo. Izi saha biragaragara yuko igihugu cy'u Burundi nubwo kitarabigaragaza, ariko cyamaze kugenda cyumva yuko hari cyamaze kugenda cyumva ku ngaruka zo kuba umujyi wa Uvira wamaze kugenda ufatwa. Icyambere muraza kumva ikijyanye n'imyigaragambyo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kubera inzara abanyagihugu bari buze kugira nyuma y'ifatwa ry'uyu mupaka. Amakuru ariho twamaze gutohoza neza nuko igisirikare cy'u Burundi cyatatse amazi ya Tanganyika. Ubu Tanganyika ngo harimo amato y'u Burundi yamaze kugezwamo kugira ngo barebe yuko bakirukana M23 ikava muri uyu mujyi wa Uvira hifashishijwe uburyo bw'intambara. Nubwo rwose ibi ngibi ubutegetsi bw'Igitega burimo burabikora, hari amakuru avuga yuko hari batayo z'abarundi zigera kuri 2 zamaze kugoterwa muri uriya mujyi wa Uvira zitaravamo.
ibyo ngibyo ni ibintu bisaba diplomatic agreement cyangwa se kuganira kw'impande zombi, yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, yaba kuri izi nyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukazamo, kubera yuko harimo ingabo z'abakongomani nazo zirimo na za Wazalendo zafashwe na M23. Ariko ikintu gitangaje gihari ni uko igisirikare cy'u Burundi nk'uko turi kubivuga bamaze gufunga umupaka n'ubu ngubu haracyari ibitero by'indege birimo birahaguruka i Kinshasa, birimo birahaguruka i Bujumbura, bikajya mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose rero si ibyo ngibyo, biravugwa yuko nanone ayo mato y'intambara yamaze kugera mu kiyaga Tanganyika. Andi makuru y'ubwino abantu benshi batari kumenya nuko ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriye uruzinduko i Kinshasa mu ibanga rikomeye cyane. Ni nyuma yuko gatoya Perezida Tshisekedi nawe yarakubutse i Rwanda muri Angola kuganira na Joe Lorenzo kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri yakongera kugaruka muri iki kibazo cya Kongo. Ariko bimwe mu byaganiriweho na Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi ni mu buryo bwo kugira ngo bongere baforme operation ihuriweho kugira ngo barebe yuko bakirukana izi nyeshyamba za M23 muri uyu mujyi wa Uvira, kubera yuko ari menace ikomeye. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kumva umwotso ndetse n'umushiririzo nyuma yuko izi nyeshyamba za M23 zifashe uyu mujyi wa Uvira kurenza ikindi gihe iki gihugu cy'u Burundi cyaba cyarahuye nabyo. Hari amakuru rero avuga yuko bamwe mu bagabo bakomeye cyane b'iki gihugu cy'u Burundi barimo baravuga bati Evariste Ndayishimiye perezida irengagize ibibazo byose dufitanye n'izi nyeshyamba za M23, ucinywa n'izamba niba ari delegation y'abadiplomate baturutse hano mu gihugu cy'u Burundi ubohereze bajye guhura n'izi nyeshyamba baganire. Ibyo ngibyo nibiramuka bidakozwe uzihagararaho cyangwa se natwe tuzihagararaho nk'abarundi usange duhuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo bazahura nacyo ni ikibazo n'ubundi gishobora kuzagira ingaruka nk'izo n'ubundi bagize ubwo imipaka y'igihugu cy'u Rwanda yafungwaga, kuko nibwo mwahise mwumva ikibazo cy'ibura ry'ibitoro kiba, nubwo Uburundi budagerageza kubigaragaza, ariko mu by'ukuri ifungurwa ry'imipaka yabo ku ruhande rw'u Rwanda yaba ku ruhande rw'igihugu cya Kongo ni bimwe mu bifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi. Hari umugani mu Cyongereza, proverbe mu Cyongereza ivuga ngo no man's on island. Icyo kintu ngira ngo mucyumve neza abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda rw'icyongereza murabisobanukirwa. Nta mugabo wigira uko byagenda kose, umuntu akenera abandi kugira ngo asurvivinge, ntabwo wowe wabaho wenyine. Iki gihugu cy'u Burundi rero dukurikije ibyo uyu mugabo Faustin Ndikumana arimo aratangaza, arabwira Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bw'abadede yuko ibiriho byose bibateranya n'inyeshyamba, ibiriho byose bituma imipaka ifungwa byakabaye byirengagizwa kugira ngo mu by'ukuri abanyagihugu babiprofitiremo. Hari andi makuru avuga yuko batayo nyinshi z'abasirikare b'u Burundi bamaze kugezwa ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Mu byumve neza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'izi saha ntaramenya ngo igihugu cy'u Burundi gikeneye iki, abanyagihugu bakeneye iki. Perezida Evariste Ndayishimiye arimo ararungika ingabo ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, kandi mu by'ukuri sinzi niba mwabibonye mu mashusho abari muri groupe mwabonye, teni za gisirikare z'abarundi zuzuye ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko ibice bya za Katogota, Ruvunge na za Kamanyora. Ahangaha abasirikare b'abarundi barahakubitiwe pe, kugera naho M23 n'izi saha ikirimo irahamagara Burundi kuza gucyura mahiti z'abasirikare babo bagiye bagwa ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose ni birimo biragenda biba, ndetse hari n'amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaba agiye kwitabaza igihugu cya Tanzania kikaba cyaza kumuha umusada. Tanzania yo isanzwe imenyereye izi ntambara, kandi Tanzania iranabizi neza yuko mu by'ukuri yaje mu burasirazuba bwa Kongo ikareba uburyo ikibazo kimeze, ndetse igakora ibishoboka byose, yaba mu muryango wa SADC Tanzania yaraje, yaba mu ngabo z'akarere ka Afrika burasirazuba ya SALIF Tanzania yaraje. Ntabwo Tanzania rero izi saha yiteguye kongera kugaruka mu bibazo by'abakongomani birimo biragenda biterwa n'amahitamo mabi ya politike, by'umwihariko guturuka Kinshasa ndetse n'Ibujumbura. Abarundi akenshi wenda aka kantu nako tukumvikaneho ni ikibazo abarundi bamaze kugira kandi gikomeye cyane.
hari ideologie politique, ntago navuga yuko ari ideologie politique, ahubwo ngira ngo ni ideologie sociale, reka mbifate gutyo, aho abarundi by'umwihariko ubutegetsi bwa CNDD FDD bamaze gukereya ikintu gikomeye cyane gishobora no kuzagira ingaruka kuri aka karere. Hari empire, hari imvugo ngo ni empire Himatutsi empire, ni Himatutsi empire. Iryo jambo muryumve neza. Abarundi bavuga yuko ngari ideologie igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda ngishobora ni gahunda yahereye mu gihugu cy'u Bugande ngikomereza mu gihugu cy'u Rwanda, ngirashaka gufata uburasirazuba bwa Kongo ikimukira mu gihugu cy'u Burundi, ngo kugira ngo aka karere kose ka Afrika y'Iburasirazuba kayoborwe ngo na bwoko bw'abatutsi, nk'uko abarundi bo babivuga mu mvugo zabo. Ngewe ntabanashaka no gusubiramo, kuko mu by'ukuri ni imvugo zihembera urwango, amacakubiri, nta kintu na kimwe zifasha aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba, aho bivugwa yuko ngo ubutegetsi bwa Uganda bwo ngo byamaze gukunda, ngo ku butaka bw'u Rwanda naho niko bimeze. Mu burasirazuba bwa Kongo M23 irimo iragenda yigarura ibice byinshi, ngo hasigaye gukuraho ubutegetsi bw'abadede bagashyiraho ubutegetsi bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ni ibigenda bivugwa n'abarundi binogwanogwa, ariko mu by'ukuri wareba babivuga ugasanga icyuje amagambo n'ibyo bavuga n'ubujiji bwonyine. Niba izi saha umurundi cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD FDD utabusobanura impamvu nyamukuru M23 irimo irarwana, murabizi neza yuko mbere yuko aba barwanyi ba M23 bakora ibitero byabo ku burasirazuba bwa Kongo bagiriye uruzinduko i Bujumbura, baganira na Perezida Evariste Ndayishimiye, bamubwira yuko mu by'ukuri agomba kubafasha kugira ngo abahuze n'ubutegetsi bwa Kongo, cyane cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umwe mu nshuti z'akadasohoka za Perezida Tshisekedi. Perezida Evariste Ndayishimiye nta kindi kintu yakoze, ahubwo yaciye inyuma ruhinga aganira na Perezida Tshisekedi kugira ngo bashakire hamwe uburyo bagomba kuba bagira iki, bahangana n'izi nyeshyamba za M23. M23 rero mu kubibona nta kindi kintu yagombaga gukora, yagombaga kwirwanaho kugira ngo ihangane n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse hadace kabiri na Gitega yohereza ingabo ku butaka bwa Kongo. Ku ikubitiro abasirikare b'abarundi baje muri misiyo y'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba kugira ngo baze guhagarara hagati y'impande zirwana, ubwo ni umutwe w'inyeshyamba M23 ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo, ubwo ni igisirikare cya FARDC. Uburundi bukihagera nibyo bwarafatanyije, ndetse ibice bimwe na bimwe igisirikare cy'u Burundi cyahawe kugira ngo kiharinde. Mu byibuka hari ibice bya Nturo, ibice bya Bwiza, bya Kibati, ibyo ni ibice byari byarahawe ingabo z'u Burundi kugira ngo ziharinde. Hadace kabiri ingabo z'u Burundi nta kindi kintu zahise zikora, ahubwo ibice zahise zihategeza FARDC na Wazalendo interahamwe bajya mu baturage. Murabizi aho bita ku Nturo, aho bita za Kirurirwe, hose uburyo abaturage batuye muri ibi bice batwikiwe, ariko bagatwikirwa ingabo z'u Burundi zibigizemo uruhare, kuko arizo zatanze umwanya FARDC yinjira muri ibyo bice. Kandi mu by'ukuri akarere kari karanzuye yuko iyo ngiyo ari zone mu by'ukuri idafite abayikontorora. Ingabo z'u Burundi zakoze amabara, zongera guca ruhinga zijya muri special operation ku butaka bwa Kongo, ubwo ingabo za yase zari zivuye kuri ubutaka, bo bagaruka inyuma baza guhangana. Ibi ngibi nibyo byahise bituma mu by'ukuri M23 nayo ikubitira agatoki ku kandi iravuga ati izi saha twamaze kwanzura, twamenye umwanzi wacu dufite. Umwe mu banzi dufite n'igihugu cy'u Burundi kirimo, n'ingabo z'u Burundi zirimo. Aha niho M23 yahise igaba ibitero bikomeye cyane, igaba ibitero simusiga ahari umusirikare w'umurundi hose hagabwa igitero. Ahari umusirikare w'umurundi hose M23 hagaba ibitero, irabarasa pe, bararasanye. Izi saha rero M23 yasatiriye imbibi z'igihugu cy'u Burundi, yasatiriye imbibi z'igihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD mu gihe butari buze kudohoka ngo buce bugufi bwemere buganire n'izi nyeshyamba za M23, bashobora kuza kwahombera byinshi. Ndetse benshi baranavuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaba burimo buragera ku iherezo, cyangwa se bwaba burimo buragenda mu by'ukuri
uburyo bazitwara muri iki kibazo cyabo na M23, uburyo bazitwara mu kuganira no gushaka uburyo iki kibazo cyakemuka, nibyo bizagena ahazaza hiri shyaka rya CNDD-FDD. Ubizi saha hagati yabo harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kwibaza kiti ese ninde turi bugire kandida perezida. Bamwe baravuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye twakongera kumwizera akaduhagararira, ariko bamwe mu ncabwenge muri CNDD-FDD barimo abagabo nk'aba Gervais Ndirakobuca, barimo uyu minisitiri w'ingabo w'umudamu, barimo abagabo nk'aba usibye Ndikuriyo niwe umushyigikiye n'abandi, ariko mu by'ukuri yaba bamwe mu bayobozi mu bakadire bakomeye b'CNDD-FDD barahakana nta nubwo babyemera cyane, ntago babyemera. Usibye na CNDD-FDD no mu ishyaka rya Iprona bamwe baravuga bati ntago tubona Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umugabo ufite ubushobozi bwo kuyobora abarundi kugira ngo aha bageze mu gihe cyangwa se mu ntego bihaye yo kuba Burundi bwamaze gutera imbere 2050. Bivuze ngo rero CNDD-FDD iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bigaragara yuko mu matora ateganyijwe umwaka 2027 Perezida Evariste Ndayishimiye atazaserukira iyi CNDD-FDD, ukurikije uburyo bamwe mu banyepolitike bari kugenda babivuga, banagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bw'abadede ari ubutegetsi bona yuko bushobora kuzaruha abarundi. Ariko hari ikintu gikomeye cyane batari buze kugenda bahonoka, kubera yuko niba M23 ivuga iti twebwe turakora ibishoboka byose turebe yuko dukingira abakongomani mu bihe bitandukanye bagiye bicwa n'ingabo z'u Burundi, turafunga n'imipaka n'ibinashoboka, kuko niba umupaka wa Uganda ufunguye, niba umupaka w'u Rwanda ufunguye, ibyo ngibyo birahagije kugira ngo abaturage bacu bagenderanire n'ibyo bihugu byose tuvuze hejuru, kubera yuko byo bisa naho ntacyo bipfa n'izi nyeshyamba. Ubwo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi buri umwe aripfaho, Uburundi buripfaho, abaturage babwo babushakire uburyo bw'imibereho, by'umwihariko abakoraga ubushabitsi hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo bashakirwe uburyo bwo kubaho. Abaturage b'abakongomani bakoreraga ubucuruzi hakurya ibujumbura ndetse na hano mu Gatumba hose nabo bashaka uburyo babaho. Abaturukaga za Kamanyora bajya Cibitoki, abavaga Cibitoki bajya Kamanyora nabo barashakirwa uburyo bw'imibereho. Ibyo byose rero ni bya bindi bavuga ngo aho inzovu zirwaniye ubushishi nibwo buhagendera, cyangwa se ibyatsi nibyo bihagendera. Ubizi saha abanyepolitike abasirikare barimo barahangana ku bwabo, ariko abaturage izi saha umuturage uri Igitega wari ufite gahunda yo kuzinduka yigira Buvira kujya gushakisha tayari murumva nyine uburyo ibintu bihagaze. Ibi rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko mu gihe amahitamo ya politike yakomeza kugenda agaragaza yuko ari intambara yonyine igomba kwifashishwa, biraza kugenda bigenda nabi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Igihugu cy'u Burundi rero cyo nyuma yo kureba bakabona yuko inyeshyamba za M23 zirimo zirabatsinda umusubirizo, bamaze kugenda intambara yabo bayimurira ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga bati u Rwanda nirwo rudutera. Nyamuneka ati u Rwanda nirwo rudutera kandi twiteguye guhangana n'u Rwanda. Kubwizo mpamvu bahise bafata icyemezo gikomeye cyane, barungika ingabo ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo turareba hafi za Nemba, twongere tugaruke hariya mu bice bya Kirundo, aho hose hashyizwe abasirikare kurinda ukomeza, ukarinda ukomeza, ugafata hano Rusizi, ugakomeza Kibira, ugakomeza aho hose nyine ibyo bice byose bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwaharungitse amabatayo menshi y'abasirikare, ndetse binavugwa yuko ngo biteguye kandi bari standby kurasa igihugu cy'u Rwanda by the time gikomeje kuba ngo cyabatera kinyuze muri Kongo cyise M23. Ibi byanemejwe no muhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, agaragaza yuko ngo Burundi bwiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, intambara isaha yari yose ishobora kuba yagenda yaduka.
bavandimwe, ngira ngo inkuru dugitangira ikiganiro cyacu twababwiye kuri bato zigera kuri 2 z'abarundi zamaze kugoterwa mu mujyi wa Uvira, izisa bakaba badafite uko babigenza. M23 mu ibanga rikomeye cyane irimo irasaba leta y'u Burundi yuko baza bakaganira, hakabaho political negotiation cyangwa se hakabaho ibiganiro. Izi nyeshyamba nako aba basirikare b'abarundi, izi wazarendo, izi FARDC zafatiwe muri uriya mujyi wa Uvira, bose bagashakirwa uburyo bamwe abarundi basubizwa ku butaka bwabo. FARDC ndetse na wazarendo abashaka kwiyunga kuri M23 kugira ngo habeho gukomeza kugenda habahurwa ibice bitandukanye, bazafate iyo gahunda babane nayo, n'abatabyumva bazagirwa abasivile bisanzwe, ariko amahoro agenda ahinda muri aka karere ka Afurika Burasirazuba, nk'uko mu by'ukuri mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda byifuzwa na benshi, kugira ngo iki kibazo kiri mu Burasirazuba bwa Kongo barebe yuko cyagenda gikemuka. Nshuti bavandimwe, reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye, ariko nyamuneka mudukore subscribe, mudukande like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza kandi bibanyura aho muherereye.